Anggi tuh anak-anak hasil aku masuk sesuatu udah mah deh. Oh, belum. Ikut si bukuar dah ko ama. Bapakmu itu udah ngalau udah mang deh. Oh, belum. Ikut belum dulu bangga mak udah itu ada. Pola nih pe itu. Asal mau bahasa di sini. Wanita beranakan. Sudah deh kalau salah nih jadi ngomong-ngomong. Jangan dong pisi suruh. Bahan naik hasil nih periksa nih naik. Alam mo ada rakot bah. Nah, sejak asal bereng jo. Wala mo ko gila. Eda. Oh, Eda. Oh, Isai. Bah, dari masuk ke dalam, masuk. Nah, keluar hasil nih narahede sahiti. Unga. Nah, tuari ngau bareng berhasil nasa puskesmas. Jadi dokteri, kalau langsung dia ke puskesmas, alana pengobatan ini kan dia se puskesmas dok. Dan marbiaya mesti ditanggung pemerintah we. Ayah raro sahitu ida. Masa ikut pola tuh sia bisa mau ida. Masih tahu nih dia sahikmu agak serius. Asal atur-atur penuh tangani. Alih nih ngalau si bengak jadi berangkat. Ida. Mangarat tuh kari jo besi bengit. Pemulihan teman Tuhan. Semangat doh ida. Kau beri ngomong si bengit timbang nguli. Malu mamuran noni batur buanu nama untuk kamar motor puang. Mana pak jamet yang mau buanu nomor mobil dah. Semangat dah ida. Sehingga bisa lo tuh hatang yang tere. Terhatok beri ngomong nguli marpuhuk ibu kerja ngomong. Ima, ala semangat tidak beri ngomong nupa hukum, nupa belindeling memerubah dah, terberangkat meda, sa langsung ditangani puskesmas dah. Lo mesi ya dah. Jebu mawan no, kamar hepe ngawida, dalam biar mawan. Malu soni dah, boleh maju bak musyaate, alai sarakku memang ikon, kalau dia tu sih, ala nak nang marbiaya no may biri dah, nang marheben tu sih pemerintah tu sih dah. Boleh dah. Ima dah, nyama jahule no bak mon, ino mokat tulu hali sadari sa sedok, alai kalau tu ngai tu puskesmas, alai terilen pengobatan, nang leleng, idang harga musai, idang marbiaya ni kumata he, dah. Tulu hali sadari dua sedok, godang ida minum air hangat dah. Boleh dah. Atong boleh hati madida, jirang marbayar ni dah. Mula mau dah. Mula hati madida, sigurang makas dia dah. Amin. Saya malu mereda. Aduh, saya na sudah beberas aku deh bah. Nah warna yang ngokor di hutan. Nah tak baru sahih na. Alay utung mak. Sebelum lawa ngau jalan nomor HP ni tokean. Asa buya nomor telepon tu huta. Nah songo dia kabar rio makon. Ayaw be dan tahu beras aku. Satu hal Tuhan, Huleon, sudi
keluargaku Tuhan, terutama Tuhan omaku. Le hamba di mana hasil Tuhan. Unang batabay sahih na ale Tuhan. Marpangiliwan mau ale Tuhan. Wala nido ale Tuhan. Artaku satu-satunya di dunia ini ale Tuhan. Hei dapat. Nyo gulo ko kamu nih meo duduk kon. Aning roden nih. Oh ya mang. Gue telah mencoba dan tebu perasaanku. Atau pangu mana itu uden. Ya mang. Sudah saya telepon mangon. Atau pangu ya mang lebak nih. Halo. Halo Naburu. Halo Horas. Ision. Horas Naburu. Udah on Naburu si benget. Kita ada Naburu dulu kan? Oh, bahasa aku tak ada pengamang. Ibu kabarmu saya ada kan? Apalahina namang? Boleh Naburu. Dilian Naburu jo. Tua maku kabini Naburui. Neng makata ini anak. Tua mak. Oh, lo bapak lo. Taruh pesok kita. Mana pola pamahati ate. Saudara ko jutu perkara jokon. Iba yang andon nemik kita. Dapat emai dah. Nong lupa. So jam si beng aja stok kita. Eda benget. Buka aja pintu mon. Hapus telepon. Eda. Oh, Eda. Ida martelepon si benget. Neng makatain na tu Eda. Ama si loray mana? Bah, iya martelepon anak Eda. Oh lo. Halo benget. Nanyobe mak muda. Nama Eda nah. Eta Eda masuk stokin. Oh Eda lo. Hemek kurupnya nih, mama. Mamu. Duduk mamu Eda. Halo Amang. Halo. Oh Maron. Iya Amang. Gua kabar mama sehat doh. Sehat Amang, sehat itu. Sehat itu koko aler na batu do beki homa. Serius jo ma, purun orang sahib do kono ma. Unang tabunio sahib mio ma. Dah nggak Mang. Batu biasa do itu, sehat do mak isa sehat. Bohai itu. Makari jua Mang. Nunga kari jua. Tamiang muda sudio ma membayanau. Asa boyau kari jadi son. Neng nian kirimok kutu homa apalah sawuti pasi baju. Ati omada. Dang pola Mang, dang pola itu asal maya si pangarap nih. Toy Mang, anggo mak sehat deh son. Wah sama ngarong nian oma apalah kirim tu oma. Asa bayar utang tamu seng oma tutulang silinci. Duk naburu toke. Asarong niya noma tiap museng hepengi Dang pola itu papungupu kumahepeng Mamang. Unang pola pikiri utang na tutulang mulai itu dah. Dok na tinaporumi. Boy di bayaro maanong ada Amang dah. Asal ma berjuwe pangaratan Mamang. Bah mama atong bola songoni oma. Asal nasihat to mah tetap pemertami yang omada jaga kesehatan mama. Berju hoda mangga pangarat tuamu aktor gua isi amung do inung pangarap tamu dah Mang. Toy Mamang toy. Oh lo mau lo asongan nasinggo karena melubuk-lubuk teratok kenaraku aron yang nama asa di huta. Asal mau mah pasti oma sehat. Itu pangidua koma. Saya sehat mah itu mah. Sok songoni nangau di pangaratuanon. Tami aku mau mada. Guna pola bapikirku, Mamang na bapikirku do makanan belubuk-lubuk teratok. Manggo mak sehat deh itu. Oleh betul-betul biasa di hutangnya kod do Mamang.
kita ada gom-gom terdiki ho itu. Oh lo mau lo. Nabi Omada. Shalom. Oh, le tolo shalom itu shalom. Yang beda teleponmu ngasai beda. Boleh hati dia ngare petala ide nih rotuson. Oh, oleh dah lo. Sehat dah si bengek ni anin dah. Sehat ide sehat. Kerja mana? Umay dah karejo agak sih ni na ada bu karejo na. Ale yang beli hata maju ida. Basi tu bunuh nomor si bengek nomor saya itu. Unang papikir hui ba na ida nang lai pikir pangaratan. Oh na ida. Ang baw sehat deh satu mak tapala mahu ida. Oh, lo. Tuh doi. Ale tong pawo mudo agak influenza na wemu. Tang po ida. Sutumi bago hamu ida jadi terpikir anak yan nong dang iba nang perkerejon na. Lo mesi satu iba na kerejo wala ni beda. Oh, lo may dolo. So ni mula maju ada sa uberan joy mek kuda. Oh ida mulai ada ida. Oke dah, oke. Sehat-sehat tuh dah. Oh ida. Gugu kemangan. Oh ida. Naku malu sangat galak nang rope hale susungi lau makaro soluki alai Tuhan perhata sak. Eda, Bisa Eda banget. Oh ida. Ija bodo kamu? Ija beda. Kamu dede herbet? Ida, udah Eda. Eda, dong sar pe bogas Eda. Beta beda, pe me stokin beda Oh. baju basu. Oh, boy mah Eda, boy Eda. Beta beta. Perjuang beda. Sama Eda. Yun na beda. Areal tak. Hirang sa tolak daw beda ba? Namuha ko Eda. Sama Eda, so sar pe bogas ta. Asar to sae. Tang tolak daw beda. Sama Eda. Ba Eda hato ma Eda. Tang tolak daw beda. Eda. Eda bengit. Eda. Eda. Namuha Eda. Eda. Eda bengit. Aduh harun. Amang. Yang terabi kau Eda. Eda. Namuha Eda. Hui, Eda bengit. Namuha Eda bengit. Si bengetan mah. Eda hui Eda bengit. Bengit. Nama hui si bengeti. Eda bingung tutup kuping saya daun. Eda. Eda benget. Kita pun jutu sajo, mulai tiuran. Sini ada ban, sini ada ban. Dengan masai tutu setar hona ada betul ada ngon. Semangat Eda betul bengit. Namuha Eda bengit. Coba. Benget. Eda benget. Eda benget. Kamu Eda. Semangat tuh peon. Eda kamu tuh dah ba. Eda benget. Eda. Eda. Tabu matu jauh. Lu kamu Eda. Jauh mata buan. Tabu matu jauh. Eta. Coba Eda. Tahe bah. Eda. Dah. Eda benget. Eda benget. Namun nama. Dah. Bentar, telepon si benget di mana? Bang. Eda benget. Dah. Eda benget. Apa don? Mang, nawana mau pergi yang Eda. Eda benget. Eda dulu Eda. Mang Eda tahu. benget. Semakin memang kalau jahian nak Telepon kibana. masih benget. Telepon Eda. Telepon kami Eda. si benget bah. Oh Eda beng. Eda benget. Eda. Eda. Mang nabuha ada namu naa. Ya bang. Oke. Namu pada naingon, namu ada naingon, semangat naingon. Bang. Eda. Dua mau Eda. Eda. Nanti buah di dalam daun naing. Ya bang. Eda benget. Eda benget. Eda benget.
Telepon masih mana teh? Telepon masih saya teh. Oh, Leda. Ah, ke telepon si beng itu jo. Bawa nomor notong. Setrum deh mana? Ya gi amang jiro naingon. So yang kamu sih ini song kuning jaringin utana. Nih. Aku emang jiro. Halo. Halo, bau doon. Iya, si beng dokan. Oh, lo naburu. Ba, kare jiro namang. Kari jo naburu. Apalah ahai. Songono maju emang bah, permisi maju amang sekali jomi. Posa sa ino makmu nih. Mede una kaning polak. Aso boto be songo dia mula maju amang dah. Mada usung dia naburu. Aso boto na somangan na sugo dak boto na lewe yung kolok terus sama makmu. Nomor telepon ni pihaw. Mo kolok do mak betu ko terus. Mula maju amang ate. Ay buhay naburu. Oh, lo mula maju amang mulak. Asa ber ngan no makmu dah. Mereng mani ngai sini yung mak ni si Herbe na bet padodongan ni. Dah mula maju amang ate. Ji, soal dia ada posisinya makin baru. Iman ningali masian bula maju mulak. Iso matahaya mang. Abra ko to sungod diyon ni. Abra man sir ben king mereng polakan. Ay, dia tiga bulan nang sal puro kami makata na baru bahasa kami soal na baru. Ay, no ko ni. Toy mamang toy. Bergegas mau permisi dah. Setur mulak ko dah. Oh, lo na baru. Ah, so ni mamang dah to mau dah. Na baru. Yesus. Tiga bulan nang sal puro kami makata itu makku sehat do pena. Bahasa kami sonari do kondak sehat. Aku udah meruju bahasa aku sonio. Apa kali Tuhan? Bapakku penung aja lapo. Neng dodo omakku lapo malah Tuhan. Tuhan. Asik naik kawai kami oleh Tuhan. Ada salah kami Tuhan. Mama pai mama udah jual mama. Ida banget. Gugu. Ngai si pangabin na si bengen sa nama. Oh, Leda. Mang ay. Tunggu, Eda. Eda, tarik ke sebenarnya Eda. Ngai si pangalin na sa nama. Mang tayo si bengen to pe. Nadiringgurakan kapal lay. Ida benget. Mertangi ako. Mertangi ako Ida. Ato mau benget aku ya mang. Ngai si benget to na. Eda. Mas sorry ho, Eda. Pakin salam si Beget, Eda. Aduh, mana namanya teh? Lawan udah teh. Tapi si Beget susah hidup ini. Nililinggurakan yang karya terapuk nasi pangan nih. Oh, mana teh, Eda. Oh ya mang jo. Mana teh. Biarin jo tuh duluan. Mantau nggak si Beget ti. Tujuh biarin juga. Suruh dia dulu liana teh. Biar kok, Eda. Halo. Bang, Eda Beget. Oma! Omaku! Ada, ngaruh si benget ada. Eda. Beda, masalah si Beget, Eda. Aku kuat ma, tapi bukti na ma, nabigyan ng 3 bulan na besar po na ito magkatay ko sa mula nga ng umaku. So na hura pa pasari ako machik na yatatek ko ni ako. Lumawa ko kwado. Ino kokoro ko kwato ma. Kadai hoto Seto aku Tuhan, ini betul aku. Saudara ini betul aku. Tangan dulu Tuhan, dan dulu Tuhan.
Naku, ma panggil nama aku. Berjuda, Sehat-sehat tuh itu. oh aku. Lagi belum tentu ya. Oh aku. Kali kelas tuh itu Dari kelas apa? Kelas apa? Tangan nih, apa naik?